mesta gospod Lesar Franc in gospod Peter Kočila. Delegat gospod Silvester Bilic. Pozdravljam tudi našega zdravnika Mlato Markuš. Pozdravljamo tudi gostje, ki prihajajo iz Ptuja. Dramaturg, številka 1, Matin Šurek. Številka 16, nekdanji igralec soigralca Preventa, Devanj Lavlaus, Bošteva. Številka 88, Matin Kerčar. Številka 9, Jan Malo. Številka 4, Nec Janžekovič. Številka 17, Filip Jerec. Številka 23, Žan Silovšek. Številka 14, Žan Pukšič. Številka 37, Robert Bizjak. Številka 11, Rok Friedrich. Številka 13, Savo Miha. Številka 19, Rok Šalavuk. Številka 3, Nec Lukežič. Številka 5, Toš Ajaš. Številka 18, Živa Vesja. In številka 10, Leon Koža. Pomočnik trenerja Mitja Žuran in trener gospod Uroš Šerbec. Pozdravljamo pa sedaj prvo rešeno ekipo državne lige sezone 2013-2014. To so številka 1, Tošovi Tome. Številka 2, David Kašin. Številka 5, Jure Šama. Številka 6, Mark Strašnik. Številka 7, Milan Mičani. Številka 13, Karl Levc. Številka 14, Filip Levc. Številka 24, Tadej Kobos. Številka 25, Žan Šol. Številka 30, Rok Levc. Številka 31, Franci Čoški. Številka 33, Daniel Jani Krški. Številka 34, Martin Kovačev. Številka 39, Uroš Šukin. Številka 37, Martin Duživni, Vika Veta, Klemen Kristrin. Fizioterapeuta Draž Nadarnik, vodenoštva Marjan Kovar in trener Šeroslav Sovič. Beve so 3-4 so beve.
Ja, doch, doch. Rumenicatul prin Rosnic, dublu egalare și o trinais, Mica Savo.
Prekršaj komentare u zboru, 7 prokazala ekipa Tuja. Izmajao pa je ovo Janano, Radipa, Osovni Kome. Zanimljivo je Štikravi Jan Halo. Mikro padane spred prikanja, mladinski reprezentant Slovenije, to je Žan Šul. Pobjeda se je pripremila na Evropsko prvenstvo. Še drugič bomo spremljali vlogo Osovnik in Mano. Zadnji je Jan Mano.
Sean, Christy. Rumeni karton zaradi odličnega bloka, Pavel Riju, številka 33, Daniel Plišek.
Zadełamy z Wilkotik, Majster, Jean Synosie. Rezultat 8-10. Drużyna dyscypliny w biegu Zadełka. Kiesy. Kiesy. Szok. Kielby. Rozjechała. Za lustrem czego każdy personal żywa Lesja. Czyli to trenaż Daniel Pysie. Ulatnika Krystian Gr. I Plaseraj. Którego słuchaj z naszych Daniel Rozrywka. Klemen Kryski, spryt pobudzenia i poboje. Plesio, Gero. C'è la sera dentro la Turiscani. Vediamo Paolatti che si chiede Sonni, qui che fa Dani Casci, Dani, prima pietra, Dostał, Oczka, Paolatti,
Wyłania stanowisko Pekor, Najpierw Piotr. Zagłosuje Robert Bizjak. 12 protivnik. Vypadalo se daje na Kušníry. Devět metrůka, progresivná. Šožán. Kristi. Němče, Šožán. Predivna Kristika, prema protivna, Kričani. Ciao, Cristi. Ciao. Teraz wielka pauza na przewodce! Zadane grupy Krzysiek, Majewski, Szalc, Jurek. Czyli protokoł powiedzmają. Czyli druk Jan Maro. Władzy Przeszłego. Yeah.
Ura. Namaste, Chris, 7, Metro.
minuta hvala rotativo domaćega trenera Sebastijana Sovića. Ženi, tukaj v zgodnji poslovi dvorane, kjer se odvija tudi finalno turnir. Našakajo živeta dekleta, in seveda tudi drzna pijača. Kaj so naši pripravili za zadnjih 25 sekund tega napada? 15:10. Gremo se razgleda, samo še 20 sekund. Gremo se razgleda, politno plaska. Gremo! Cara passa, začel drugi polčas, 15:10, trenutno rezultat za domače vodstvo, napade pa gostje iz Ptuja. Zadajte za mesta, da se bodo na filmu 17, Filip Nemec. Sedem trofeja za domače, da se pripremljuje pa Žak Šul. Gremo se na roke. Pozdravimo tudi našega prebratega Jožeta.
Bošnjak Grb. Rakica, rešuje Bošnjak. Zadajte Hrvatske, 23 Žan Silovšek. Zavijetek za Bosne, još prema 17, Filip Jeremac.
Magiczna rama, wykonanie na post, zobaczcie chłopcy! Sztufel, szat, kwestii szweł, pokrycie ubezpieczeni. Szat, lewo. Bieganie graniec swojej graczki Jakura na górę Roba Oszuri! Piosenka Christy. Podał Natarią Postoru, 7 metrówka, za Kostem, Izmajelowo, Igrane Szwedko 4, Nic, Jan Žeković, uradni padane su krični gole Rosoli. Zadete, Nic, Jan Žeković, 19 protiv 14.
Toka, Mladiočka Dani Kašník. Zadajuje Nic Jandrzejkovič. Reprezentant Slovenije, Vít Leos. 20 proti 15. 17 minut do konca. Tekme. Leos. Normalna efektivno gostujočega trenerja Uroša Ševca.
Ciao. Rio Grande zero, che primo, go!
v Škofji Loki, Tipo je včeraj izgubila proti ekipi Benchmarka, rezultatom 29-22, kar pomeni, da ima danes svoj igralec 100 zmag, 3 točke prednosti. Seveda tudi čestitke Janu za odlične igre pred dvema tednoma tukaj v tej dvorani, ko si je slovenska mladinska reprezentanca priigrala uvrstitev na evropsko prvenstvo. Še 5 minut do konca, 7 golov prednosti naši. Očitno je Klemen dobil 2 minuti kazni zaradi torej luči na igrišču so igračene. Zadeve za goste, da bi se ga danes prišlo 10, Leon Kožar. Mi pa gremo sedaj napad za gol številka 25. 4 minute do konca. Moči na igrišču so igračene. Naprej.
Majko 3 minute do końca tekme. Sve je jasno. Zmaga ostaje na doma. Kolejna pauza na blizu. Proszę do picia na osvoji gole.